ببونەیە ڕۆژە ئاژدایکبوونا حەزرەتێ مەسیح ئیسا عەلەیهی سەلام خریستیانên bajarê Qamişlo saetên siba roja cejnê de diçin kenîseyan ji bo nimêja cejnê û rêwresmên wê. îro em hatin dêra navê dêrê Mar Efram Esuryanî. Em hatin em ê mêşkin duakin ji beşeriyê re tevî heta İsayê nûranî bê û xilas ke ev beşerî giş ji nayê. إيرو طبعا مولدا عيسى نوراني مولودك إنسانك عادي بأحد الكهوف بأورشليم. Xristiyanên bajêr bi hêvî umîdin û nimêj û duaya dikin ji bo ku aramî û aşîtî li herêmê û welatê wan Sûriyayê bela bibe û şer li Sûriyayê bi dawî bibe. مناسبة العيد هي عيد ميلاد السيد المسيح. بە بۆنەی یادی لەدایکبوونی مەسیح و جەژنی خۆشەویستی و ئاشتی پیرۆزبایی لە هەمووان دەکەم هیوادارین ئەم بۆنەیە ببێتەمایی خۆشی و ئاشتی بۆ تەواوی مرۆڤایەتی موجودة تحت فوق الكرة الأرضية وإن شاء الله يعم السلام على العالم أجمعين وعلينا كلياتنا. Cejna ajdayekbûna Hezretê Mesîh İsa aleyhi selam cejna girîngî duyemîn e li cem xristiyanan piştî cejna roja qiyametê. Li seranserî cîhanê xristiyan vê cejnê pîroz dikin. Tenê Kenîseya Ermeniyan cejna ajdayekbûna Hezretê Mesîh li şeşê heybayekê de pîroz dikin. Dara berekat, Kurtsatê News, Qamişlo.